Bueno muchenze ngarake ahari agenda yitu eshonga ababiri batakajimanyire eshonga yitu n'iki eshongoro cha chowishemo cha diye kabarema cha Juliet NKORE MEDIA ebiro mukanga enda kutwara umugishugu kicyo kambikirije kusima abasize kwemerera na bumbuye bamire bugumire gukora transition kugira ngo umwanya guhinduke in a very short time ukandi simarahanga progress rubu cyitshibyo kitambara n'ikigendo misho nabwo ico itakagambire byinji nanishaba mu Chelsea kugira ryagende yabewa ine kwakira umugore witu narishi urukuremera abaza tuwanjure ngo batabandi twakigamba atakakigambire tubasa kukigamba kubi narishi tubure kukisimbuka je kutabona ndetema y'abantu we nanisha ba mu Chelsea tumwikitse twebere twakire Reverend Juliet Dine kamarema muza konsasira imbarashimero Orashenerewe abo kuba gukoreshwa kugenda mu misho sime mbabazi ikaba nayo uramaswa no kumagushira cyane cyafu ukati kwisha kujabana stade no mukama aboka kunaniro kumwana mutama bamwe natakubamanya narira cyumwe narahanga stade nyowe n'abanta besha banatakumanya cyo nagira ntogo akabarahanga mukama akamanya izobera nguru ryabaho ya leta mukakantu kari kakavuyo abanyene baje mu stade ukati stade nisima rangabe cyishobore cyatire kabari obuna bene ntanduko mwaka ikashabesha n'abashemero bamwe bare kwisha kandi mwe bare kunkunda no gushikiraho umubiri aba basa kwisha amina abanyamabura baryaha ba tiktokers abaryaha mazima nimburu kutangara abeshongoza bisha nimburu kutangara nisimaranga amina nimburu mbwa nishemerero tingodagambe bitu n'icyaje cyo kusimaranga so ekivure kiriyo kigendo misho ekibire cyakonere konga kikakonoka umuzire ya mukama nyina kusima bakushabira aba base kungarira mamana kunabire nawo mamane nafuna yo mwishongozo mo wanteririsu akangarira mamane Peterson kuna kumureba nkora nene ngokura akanteririsu yatujuriye temera noza kure chifu amina so Peterson yebari mno batujya kubona bakangarira mamane ngwene mubare mwana kungarira mamane ndakusima mucyaroriya umumeja hanga katandikira hageki haleluya ninyenda kusima timwegera kuno rero mbone ko kubagambere ibyamuhero timbadagambe bintu binji buno abo mashemerwa ni basakoresho ninga tandike kura nyenda mu renga rusamana musingiro mushisho Bishop David Kamanzi akozura mu muhango bwo kungarira mamana abishe mwizo barakahika nahura najanti iki kintu ni ukitahi nareba brand yanje yaza kufa gwanyuma y'ikivuro kuzama kavuyo kinji ukanye nakusima Bishop David kubasa kungarira mamana unahereze kubaga barije mukama kwezo mugisha mu muntere mungaruza mana baganga aposo barije kamuterese munamjatire ndabiyahika ikivuro cha yanga yanja tisho shanga kinayanga ndari namushanzire namushangwa na Bishop David abanyate ikivuro katikiriki bambuza mu basa kwindura umwanya abanyate ikibasa Bishop David Kamanzi y'ubugambara
buri kimwe cyone cyo kurebe kugenda misho nahabwe. Wow. Bishop nenda kusima kushashura revenue number 1. Abantu bariyo barero chifuro nshinduka bateka ni Julie ruhanga ko zise Bishop David Kamanzi. So ashashura revenue yampereza stage na n'ibindi byone byaciriyo nakora akanyonda ntakine na sente alisha mugamba byambere nando kuza kuteka chifuro day star kandi nesente zo kuzomu Agip kuna benzine kandi za kuchitama unkakanta zine unkasha ya muhero naheze kwebuza neza kuchibasanta ndukure chifuro chubura yesandi ibiri yanyita na umwana bariki baja kumurere katukore chifuro. Bishop tuisha twahikaha bareba manager yashashura venue yajaniza kwereza stage na nebyasigara byo naniza kubikora. Haleluya. Sahimu kugamba nyindi yo ni nkoro buce ubwo bucogwe no gukora. So Bishop, thank you very much and God bless you so much. Abuka nkamarebo binani yendra ndikwebuza garanga baza kunshikira nayibuza mukama ukabwe bari mukama kwereza umugisha. Haleluya. Mumunye barize bari cyobare apostle bari cyobare abo kubechone nuwo cya person wo chimfureki nuwari communicating mwe no mshuganisa umbe ni branater wa stress mutera abo ko mushisha ni mweganya ko mwesembereza no mushisha wa mani so gogo nakora ko mfureke njura namwe amutera mukama simabisha mwe endasimu bure wakora chi waja mwe bari kwisha abanyamuhuru nyenda kusima umuhango ari kai omango yebare abo kuba Steve no yabanze kushozaga makuru agashozo mu ngeru mbi yagashozo mu ngeru mbe erkari nanye kachireba ndinkorechi so omuhango yashara muyajata nanye kandi iyo interview ekirabe kibeho kuga interview ekekebonire nabwo cyo mwebare ecyamuheru nimba shaba mugumize muno mwemerera nanyabo ko ibintu biciri byinji ibindi kwetaga biciri binji munongo kusebura mukago biraro kandi nimpurura hangana ndako yibisa izobe mwena nimbeta mumbereho munshagike kandi ntuza kukitera mukama bahonisha naheza bishimye inkabire nabaja kundagambe binje neza kushisha concert yanje nyona nitetekano bajumani concert yanje ne buri mukaga byo kwa mwenda neza kubyo mu Agip Motel ndi pastor JULLIET Noremera niyo ndabe ninde mera nyina batukurugisinjiro kugarakaye abo mbona ninyobuze kubarahuri number 1 kana guze tickets number 2 naguze hotels izabeza bookinjwe nayibuza neza kuchikoranda koge chivuro chivyo mchigumiza mu misho tine kirakizibire omwizine restu nabyo shongozi mbarga kambara. Bishop Nuwa Kamanzi ariyo nayisha nabo babasekoro mu ruhango an sponsoring drive tere rubina. So Bishop Nuwa Kamanzi anaganise yanjira nabasa kundetera Joseph Ngoma nyuma shongozi mwamweta chuma cha Yesu akatera rinderera kandi bona rebaza kuba bari aho mu izina rya Yesu ariyo kindi amebere binenyeganya kugambe ibintu binji kugira ngo batakarwata mwisho binyinji munyikirize bitasonanga idige ninjira. Amina. So abantu benda kwisha kunsapotinga mwenda kugambaho numbasa kwisha mubase kumpereza amano mu izina rya Yesu abishe mwana murebe ugambo byanze ibintu bikenye neshonga ibirebe ndabirombe tubigumere bantera bancwere manja bantere misimaro mutonyuma nenko no mugongo wena naye ndaguruka mwene ninyetantara kongera kugambe bugambo bi ibingambira social media nibyinji bitunimba sima ninyetaga support yanyu ninyetaga so abarukunde bamana nimbeta bambe mwishe mumpazire mwishe mumbere nyenda kwandika kanisa niyo mission yanje ngatandike kanisa mu ndinzi na kore chifuro cyo kwetana byanga bita
ekivure ekyo nakiyamu miliyoni 12 nagenda nagurita kumundinzi kine kinaberengenderire just mission yanje no kumbekera mukama hariho kindi nyo cyo kureba n'abantu bakwisha bagira bati nyuma jyantu nyonye ndakombekera nage ebito takambuza so nyina kombeke kanisa mumpagire kandi cyo kujyanta mumbese tukasha murimba kamandinga nishaba support yani basebona banyabo oyine miliyoni 5 oyine amabati oyine miti oyine mukito zakombekesa shi imitweri oyine za teyuzi oyine simenti isoberere kibura kangamire pastor Bariki no kurunda resente zo kombeke kanisa tingo nakuya masente munyenda ko kugure motoka yenyenda ni mporani chimarwa yejo nyenda kombeke kanisa kandi mbaraganisa kunde zantu natandika byabore kayinahika kunde gereza tujya celebrating ngumwe omwizine ya Yesu nino muntu beningane anonyo nyuma bashona mbuza tunonye tomwana ebiri 15 byo kwezo kwa mnana kandi celebrate kandi no celebrate ine myaka inabeni kusya ndio muntu mukuru nkazo muhereza ndio mwana muto nyo kazo Mungu nyine myaka 14 chacha ndio kubanza katitandikara bayakanye n'imyaka 18 so tinu mushema wo kwimuka kasheshe nkiya onke kwate chifuru echa kabiri tinu mujega wo kunkwata chite byangiyo nyena muncenga echi ndio ningama amakanisa 13 gundandikire tigari musente z'abantu enyingi ni nyetera musente ntoba ohereza gwanje gutandika katandika kanisa wakso eriyo omuruma tuga tanje kanisa rukunjiri kanu ne kanisa nyingi nyondi ompambani nendigo ngazo muchweka tandika muchache yemera so tinkure baba kugamba ngo bakamukwata asikati bamha miliyoni emwe yamuhamara myo cyene cyo nyo tuba kubasa kunyamara mwabwa miliyoni ekinyenda kushitereza je Mr Nendebiyo police wimusyo tomutwe abantu abariyo batureba tunjira abantu bingi bakuntera amasumba kunyeto musuru bakunyeto munaku kubiwa biwa miliyoni emyaka inasiya nechemerero cyane no burunju bwanje twakumbiya bisemeye no jango ni yo muntu wa jorojo so nabugamba serious omu abantu bandeba echechi ndire kucicwamu concert yanje ekastopingwe nyuma hisande yone niyo muzo nduko yabuza nibasa kugariraho ki bwa nyuma yo mugeni mukuru abina beneteka kuija bamwe na Bishop David Kamanzo mbade sendi we barenyo Bishop Kamanzi kuna mwesire kandi mazima ko kuba kigamba Bishop wanyenga mugamba Bishop ngamugambara namubuza umushijogu kayine chetengo cyo kumweta no kigamba hoki abo bina benahurira yenda titsoke chine uzu ebitombe nabishoborera interview muhangu natakwenda kubigaruka konka cyayicerezubwa tindu kumanya cyari jire iza kugira ngo mushijo kwatakisha byantega sana nguna mstopinga na uwe nkayacimanya yanyeta yamba miliyoni yesente katubireke konka tabaho kwesiga ngo namwemereze tabaho kwesiga nabashamushaka mwemereze ngo abana habaho kugira ngo ngire audio inakora audio ejo niyo yaresere kivure cyo cyayana najyanyo namba 1 nyine ku ma brand tikubasa kora yo audio namba abishemwe bariyo bande bakambagambere oba abantu bande bakamubi obande ngo muhabe obande bakemkugera kutwarwa umuyaga ngeke papa ibintu kora nibimanya ndumukuru nintekateka tinzirwo nyo mwabazo ekinchikozere nkimanyise kandi mbere nari haleluya yes. So nawe shongejo kunarebere kivuro cyane cyaza kufa cyaza kwemera hata abantu abamwe bagira ngo kivuro tubara kibinje konga kambagambara bishewe omuntu nabasuru targe yakajya tunabinge kivuro konga condition ekubingi amina nyoni mambo inabararebe bakatanga kunjoro rubanja gusa wareba umuntu basa kwemera ojo tumukazi we nimukuru kongo mwimo mwonyo oyange kubyamana wo mu kitanda kongo gumeno jodi nimukuru hatu no ngundo takubyamana nyo mu kitanda cyo yansa ngwambinga haleluya so umuntu nasota kwatura ngo kivuro nakibinga konka condition mwene umusasa bayino bande condition nemwe eyande bise kivuro nkakireta abantu bamwe bakareba interview nakozere no muhango ba pastor bamwe bantira yes bajango konka mushichwe
hatwe kamena kore bakamena nyemerera aho ntanashara nagwira nazo maji nibiye bitabwire byo kugira ngo bambiya bisaka kadeke sente agende Jolevo mugambira abantu abakugambiye cenga amangwe Jolevo Juliet tuyondo mu emyake yinyene ninye yiciriza ninye cengera kandi bintu kora nikora ki barece kubera Bishop David Kamanzi wakangwata skata najena ninyurukanga eco necu kore kanye kintu kushaba mwana mwisha kumpagira mu mpagira because mission yanje no kombeka kanisa taro chini nyana kombeka chachi kandi nyoti abamwe mbagira wewe no korora nyoti ndu kukora taro kandi timbona ni sebanga kore kanyoke ndakunda kuma brand yanje number 2 naye nangukore chivuro chanje echiroto chanje chichiri tine undu kwanga kandi tine undu kwanga nabya tine undu kwanga sigara anse onajigaraka onizo yambuze chibuzo ngukanshi katurebere Bishop nagira ngo bije mwije mwena mu mahagire eberangwa ha radio kabitaro nanye chibuze cyo nchubuze nareba video ya mzee ya Bishop arikuja ati mwena mzee Agip mzee kuhagera Juliet nanye nagira binabuza bamwe bakorayo naterera manage sumu namubuza manage kandi ebere Bishop nakora aka video nanyetera abantu tumugarra heberango byanje ha radio atebyo takabikora ki bana ina college nankalushaba Bishop okozira karango rukunyetera abantu bije bamutiro majuku tonyitiriza eberango byanje bikagaraka ha Grace Radio nani mbuza so nanye tinyene nani shab ngoko yesira abantu gubije bambagire omuntu nosa kuba washitamire niwe ngo kareba ngo wundi tinkumanyo ko ateka tekere yebare ni kusima Bishop yebare kunyetera abantu okwisha ko support onkana ni shaba eje sande mwene bero mukage byasigara bagarre birango byanje ready kuba video eje wajikozero ine rukundo okihira mutuma oshemerirwe guzumoro kwana ngo abantu bijo mukivuro ba supporting enze kombekeje ya mukama omundinzi ko kuwakigambere yiciriza ebirango byanje bigarike ahabwesu echa mweru nabanisha babatakagira usakuronda akachiba karakore omurimo abo kuba obwire bwawayo nanisha babambe abo ko murimo mahango kandi imanya twina abantu abatebeka se bivuronka Apostle John ya communication kurwo murimwe abakwenda kubuza no kushomorokerwa abo kubenshi n'ekiganiro cyo kutebekaniza natwendo rwenge wa buri muntu ahameza ahabo kuba dire kabarema must become a success in Marara. Ichocho, that is our goal. Nyowe kwa hiro murumo niwe kimwa bintu bitaho mu mutima gwanje tuyiro bintu byo kuganizinga nangwa ninye nabire chairman wa event wa concert ya Peterson amwana ambitious man inkunda kore kintu kikaragaye kandi inkunda kora na buri muntu wene abo ko umuntu mwetu kinga ne mutwikumi ruhango kuno munyabwenge na kwato bwenjo bukoresha buto mutwe bwogo akwato bwenjo bukora kiriya buto mugogo then nana yenda emitwejo yona eje kore hamwe so Reverend Juliet no remera tukuragansa we are going to work tuzakora we are going to support you na munonga koze n'umushiza waranga Bishop David Kamanzi tebekanise bintu bingi konka nsimarahanga ndichito kutebekanisa it is a success na niche tuicheza we are going to succeed in this ushizo no mukozi si hard working man mwana nterane simushamukaga gwancho nabwo kuba mfureje ko Juliet ya kigamba dugume Juliet na nteresha heji Angela tumutere gifika ngumshija n'umfumbo ndokunda mutere binjiza mani konka making sure na delivering gachi message uzafutaha umushoji twatushimiriye kuba abagenyi bakuru twayikire hagati venue n'ushuti bakama ba venue tubayikirizana anebwe mu mukabire ba social media platforms Juliet kwizire nara nyone pastor kimwa bindebero hanga yampire abantu bacira kumpikiraho simwe akagindira inchiro yanje atanafa tukufa atanafa tukuza kufa kwerize kucingandara namweta twaruga no mukashishi yangandara byona namujirando no iwe ine dire kabarema unkanyunjira moto yanje
there is always plan B. If plan A fails, there is always plan B. Nimwe nyenda ko badarira mamani ko waza kutemeka sekintu nalo ine cyo kwenda gukora kuchirabyo plan A chikanga otaryeita, there is always plan B. Waza kushore mwishikanga arondisho utarufira muntu chija yakwango teita, there is always a substitute. So kuyachingambire kuyachingambire namujira titi kubasika nagamba na Bishop David Kamanzi twatwindaho Bishop Noah na wali mu muhanda nisha barura cyabashasha bagira ngo we must come in and do whatever it takes. Umudachikejo nona atumirwe tuijaha Agip yenyine good chance twashangizo ba referee zoba twari bookinga twashashura cija warahangwego mutero mu ngarize general smart Bishop David Kamanzi yaja tugende immediately yamja ebyoma sound amatara na stage na generator numabyo na nigija separated yamja totampa na 10 ebyo nabo covering manu ni ngamba have covered already wanyetegereza one man umshijo yaja ebyo budget akomukampereze mekahango waza breaking stage yaine na lights na generator shanguri milioni kita no mukanga ajati 10 and above yajati ebyo nabo coveringa ndakubereka how generous Bishop David Kamanzi is yamanya ngo already esente zabira yinabire ya terise tickets nachi tayino nabo kutandikira yamuheraho miliyoni emwe cash amjati ko bino tarabiri rekatu nibekera kurate immediately twatinaho Bishop Noah yo manda nisha nawe ajati nanyiniza kukosa influence yanje Kampala kuretera bishongozi ba Kampala na nebindi birabindi byetengesa mbase kumukavaringa kama si so aho twamanya ngo ebukuru munonga yaba covered. If we have the venue twine na sound tubantu mangu at least twine ntanga kwa tutoro mwanya konkate ekiryawneze kitutezo mutwe kandi ekitukumangu numbasa gukora is getting people to Agip kandi obwo murumo imangu amagezi science technique art obenje bona muwine because you are communicators. You know the language, you can speak to people and people come here. Hati kutwachi mugarurire yagira titindi nyenka I have a team nyina abantu abone kumangu mazima nabetana banyamba kuyachigambire umushijo umusasire neza kumugamba humunonga yajati neza cateringa expenses turakoze se for the press conference na nahitori yaha namanu ga Bishop David Kamanzi chatugarra mama when he has been a pillar sincerely abire mpaji mpango umbiro bugumire munonga so nabo yajata atananye reka tweta abandi itubije bagire bata batuyambeho nokwe kubeta kama se so ekizibu cy'abantu abo kuba target yitu twenda abantu twenda Agip ijeboke twenda kibe one of the biggest gatherings in gospel music in Western Uganda. Nimukunda gukora bintu bike kama se hate kintu kuza kubashaba yishabo bwenje ugira ngo atwanto enda kupuringa abantu mutwaro aharihe 12 aharuho 10 pastor mutona abasa ku influence nga 15 just aso muhango gwe na leta ka 18 anyway tena na kuchema stakwe techireta mutawana Afrika ili obamanye techereza. So that's what we are looking at. Kandi kurujira research yitukozire tushangire ngumwagamba mbarra ne bahurra Western Uganda ne bahurra mweni mbashaba as the chairman organizing committee nabishingereza omukazi wo mumahanga yatinagamba ko mukazi yachangwe musumare mucumusiro mutwe ya mucumuto mugongo ibasabwe mucumusira no mbicweke binde by'abantu batagamba umbantu ukwete yagamba yo mbwe nashasha manyategereza nashasha na ndobiya bwene basimwe nabanje bo. That is my communication to you. Mwe bari munonga mukama baherezo nsha. Amen.
muntere ho mungaro na party ina tahamu. We want to hear from you. Twenda tuhurire imwe mwina ho magisiki tukorichi chiche kiburawo ani aburawo kabadichi kakodio chike tugatawo tusobolo kubanga tukole ikintu kino kibere successful. Manye tegereza. That's where I am coming. Hino mshijo banjira ngombe no na atandukana we. Apostle Joram by faith. We need faith in this. Yes, namaze. Tweteka mo kwiciriza kwa rura ntfa. Mwe katumwashira banza temo kwiciriza tete kintu tukitambuza. Mwe bari mwonga. Muzase mukache ina kantu kuwanya Jusia. Kita kibenje singa yo kushashe birebi. Ibirango byanje bikaba biri ya Grace Radio. Era abantu benshi abumbiye nyina benshi bajya abantu bakura Grace Radio. Ibirango byo babaninga. Sibiriyo hati nindeka n'abarya Grace Radio bamango cyikoro tikiriyo tinkumanya aho mwana umutensa aho nanye murondo kumarantera makavibe abo kabenji abaherire birya radio babanya mu birya Grace birya anchi aha zo tinkumanya okumarampa magezi kureba ngo bari abayibahurira kuriya tobasa kuchirete cyumwa mwene kucumanya ibiri nyonyi ndabusima Bishop Kamanzi ukwemerera mweshongozi nonga beshongozi n'abantu abakurabo mu mbere kumere naye bakuruka yo pastor wena kwemerera no mweshongozi kinshemeza munonga ahabo kuba nanukura konsa mu kanisa tukubihagira kunko mutinye bwegoro Johnny ymushonga ukuru mujya tubuza abanyamahurire ngira kubasima ngo abenje nteka konsa tuzabarokoye mu kanisa pana umweshongozi nabata kubasa ajati kandi kumkanisa kunka burungi konsa tunzibanize ndo myanya nkeji Agip iyo tebekanisa none niyo yindavuga mamana ekivuro kiza kubonera abo kuba umunsi w'umwari w'imbabazi na neberajo abamwitwa itukayamba imbabazi mukamubika simwe eberajo ryo bijara ngo wotinye mpapura to kuba dokita kunke imbabazi zikugira ngo wotinye mpapura no kuba dokita so murenera tinye kikwasa kuzibara mukamubika simwe n'abamana nabo gatandika barukubi kandi bahinduka ishonga nkuru iyo ninjira ngo izo radio nujya kuwa mana ngo twenda gukora concert yo kombeke kanisa yinza kwamabati 10 ngampagira munonga atakagira ngo nakwakace kandi no kwishongora n'inyishonga tingo basakura akwatinka fige Bible ikigamba cyangwa utabeka gukora umuntu wabukina magara nambwe mu musasi mabakora umukara abo kubona n'icara bugwara ramasiga kandi bantu murike kucwera batayibanye manja mukama wintu Yesu n'uwari kuzabuzicwa akazimarira iwanye bamutari y'umukirungi shemererwa nawe nyenda kugambira no remera none nza kwita abantu kandi nza kugeza bomba konye munonga mbete kandi barite sente abo batwetaga kweshongora konka nitwenda ka sente nashingwa na Bishop Nuba atatu izi sente zo kumweshongozi abeshongozi mbarura tubiye nabaenda kutanduka mukasheshe tabakwayo akasenta ngo nabunanyisha ba kabuza kwa ngoma akatwongere mazima beshongozi bijwire yamawe n'abantu Bishop Nuba n'abantu wa mwana wao akasibanya batureke abeshongozi abo kubaha abamuti barayishongori abatayina somureka abandi abawestern ikintu cy'icuzumbe tukitewe mbago mukasheshe n'abantu ubona ko ni bakutunga sente amina kujabuza tukole by'ingasho era n'impiga bona babuza gukora concert ubwo twita beshongozi tubahe sente kandi tukwenge sente reka tugume tuzesigarize aho twina beshongozi kandi babuza kweshongora batakushabye sente. First congratulating Juliet n'uremera tumutera mu ngaro z'amana
abeshongozi bacha bakora press conference ukareba abantu nkaba kira kwa tune ba influencers ukatine bishongozi batahi bitu nganani ndabo n'umishon kareba bishongozi batahi bitu nizima rahanga kugira ngo barye nyuma ya Juliet. Ile kintu shinko zira kome media mpandike na gent for the sake of our gospel music ministry tuteka kwemera tuhagire Juliet. Watakwata mwao Okay, for the sake of our music ministry twine kuyamba kandi tukemerera na munywano witu ikinyira kukigambira abeshongozi mwe n'abaryani bamurebe kintu cyatera mutahi wabo niwe kiba cyafite abanyankore binifu munegera ngo rujyambo yo namwitwa irizoba ni Juliet biro mu birebere kunkanye nchakare nabasa kubiri so ito abeshongozi twine ku Rwanda mu ishasha kweyamba mukama simu so Juliet ngenda kugambira ikigambeki itunga beshongoza batandishire ni umubwire buriya mu gukoroka za kahoma turuhamwe we no sibuki nisima rahangeri izoba ranga yakusya we shall not leave you ya kwemerera niwe tuza kusupportinga already twakozere uno kumanya konkandi ready tuza kusupportinga ekindi nyenda kusima ba sponsors tubatera umungaro zamani Juliet birayemerera hagati yenyanja ubwato bukuyuga ariko basa kugwa ungani insima rahanga haba Bishop David Kamanzi tumuterenga bizamani mutinde memba we kanisa ye nyundi mutabani wawe ungani insima mukije gwabo kwatagana kureba munambeke ngashwa twe na tujoyi we bari munonga Bishop tuyiro mugabashiki kuko twe tuzakufa yarangire cyivuru esiyona yakimanyire baguseretebo mucyasha zikwamu tuza kwemuka hatakiruhoki abantu bajya muri yabayaye muri sente ziki ungatsima rahanga kureba ngo already venue elbait te kubanje bo nyona rusite najire biro mu office te kubanje bo echo ntwenda kusima David mukama kurezo mukisha kandi sima my brother by faith thank you very much for always to come on board ahabu bachi ntuchona yare bachagira na ipanganisha mukama kurezo mukisha nsime na Evangelist Timothy Kabarebe wanyuma yechikubaho nkatunga ka message yandera Peterson. I'm ready to support that lady. I don't know how much. I'm sure Pastor Muto echamureta not mistaken and in a sentence za Kabarebe for your concert kama simu nuri banguro hanga jerize wo munonga amashtage moto araineze so nisima rahanga ngo abantu bari une bija ekindi nabeshenje abantu batureba social media wano basa kwemerwa wano man Pastor Juliet myambi arakwiro mchombiye shongoro bibi sisa rukutandiko mukaza tajwire kusieri izoba dire kabaremana nebindi yemerera nawe just for once umuherezo mukisha umutwaro gwa ugumwe emitwaro yawe 10 emitwaro yawe 5 yo kura table neza kora impact ahabwa ministry mukama baherezo mukisha amen. Birakanda gakanye akagagambo kumwengere kajangu okutana nokuna kandi okumwe namana abishe mumeke tumetwe twale bumuhereza ngo biyarge yatwe kitamo nitwe tumukumwe yes akwa twentwe shongora badakutukunda kandi baba kutwentenga kandi abatukunda nitwe tubashanga kuriya pale Bishop Kamanzi brother sanyiza kukunda hata mukama simu harijire heriya gorori njijije leta ruhu twine na GMTV yahereze kuyisha board so mutatina munene bashetegereza na Gerard no muyaga yese kweli simutari kitina kunkadire kajireta ngorono mukaga tuyaho Agip Motel odijo ariyo ndijo kwenda kugira contribution no ndakuhabura pastor muto baga eto cyari muto bameze nebiri nitwara umugisho gusima buri muntu we no wija ngenda kubanza kusima Bishop Kamanzi takamburiraga ni musima mukerugambo nibirga mutuma gwanje Bishop Kamanzi atuyambire ba mafia babire baye kikomborokore nyowe kikabaho Bishop Kamanzi atakamanyire mafia yakindaza mu bironkaga
okani mpamyangu Bishop Kamanzo bwakumanya takabasa kukola ki kukigarakamu ebyebigambo nabigamba kugira ngo abamwe babasa kutina kwosya konka kandi tuleke kutina bakwosya ngo tutabosya abo bana bo already bakora ki ni batwosya Bishop Kamanzo we bari munonga and Juliet tunoremera redo kusupportinga ni mpamyangu Pastor Muto takire Pastor Muto riyo wakare Pastor Muto we rizo bayina capacity yo kwa miliyoni emwe and I will support you. Ekindi Bishop Kamanzi ni kushaba